Aso ngā fua maruelo tātua tino ule nei fwoi whaopoponga o Tala mai Sāmoa o se mai alau whaafonga. O se whaalavelave tau taawale na tūlai mai le asoana nafi, le ala le mga whai maalifa ngā ile loto Samsoni, o lo awhiai la to e to lima na whai malanga i lea taawale, e awhiai ma se pepe le whai le lima masina. E le iai se tasi na maliu le temin tūlai mai ei le whaalavelave. Ai o lo tālia se reporti mai i le matanga ruenga o leo leo. Ai i wha mau maunga le matanga ruenga. Wa o atu i le se fulu maliu, i mata opu reporti ane le ofisa, i to tonu le nei masina. O ia maliu e ese oma mafuanga, ai o lo o au fie fo i mwha avlave tau taawale afi. Mai lela i titi le matanga ruenga o leo leo le nei foi numera, wa tūlanga ese lava le masina le nei o iulai. Mai masina umo tau sanga umawai, e o fo le masina tanwai. O lo wha amanatu pe le matanga luenga le tūlanga le saunga le mū, i so se awale lamati ai le soifua, e mai se fo i wha o ngā lima, mai sori ngā tūla fono, e le ngate a fiai le fuala au whasaina, ai o le awa mahalosi. E leo whai tia leo whai o i lanto, lo tau fia mai e malu le malu i lanto o sa whainga, i no whanga lo masalo mi ai le aisere nei fo i masina. E toa tolu se fulma le tolu i lanto i o whaalau i lo lanto wata, o whai u o awhio anga ma le mātutua, e au fiai ti nāman ta māitai, e se fulma le iwa tau sanga le matua le ta māitai pito la i titio i lanto umaia, ai o loo tau fia man ta māitai se toa lua, walau i lo le tāle ni pese lunga o le whetua Sāmoa le TV tasi. Ma o i lanto fo i wa tau fia, na toi maua mai e fo i manisi sa maua mo mua i o sa whainga maru le malo. Ai sa mawhai on te tala i tua i lalo tu unga le whaama sinonga, e tādi ai aso e tūla i e luma lato ma tā au puna mōlia mō muai. O leo sa whainga le whai unga le vai aso i le no whanga i tonga fuafua, o se tasi o no whanga sa whātau tei e fo i le whale ainga o tangata mai Vietnam, le fo i na whai loe nisi o pā anga wha moe moe ina telefou i le awhio anga, na mai tau wina le tāpunia vave o le whale ainga, ina ua tūla i maile ma tā opu, o lo tau fia i alo sa moe te tonu o Vietnam, ina ua wha mao nia lo la soli tūla fono le fasio tangata. O lo wha aftaia pēr mtanga luenga o leo le fisoa swania le tunu ulo tele, e le longo ina ma whaido ane le ofisa i anō whanga, o lo masalo mi ai i la tō lo whaata wina, ma ki liva ina whala au whaasaina o le aisa. Wa tō fia se tasi o whaamasino si ni o le whaamasinonga, e le tele o tau sanga ia vui Clarence Nelson, e whaaurulu i eile ofisa sul whainga. E tō fia le fionga ia vui lea tō whinga, wa malo lo retire mai le whaamasinonga whaai tu malo sanga lue ai, o ia foi sa tau la mo le whaatuina le restala, e whaamawina i swafo i lanto, e whaamao nielo lanto whaia lo so ngā tu la fono i winga mātanga, a ngai whana witi. Mai o se tūla fono nā mana i ai o ia le Universitea Canterbury, ma tau a au i nā tua ia te e se whae longa wha fo mai il tūla fono. Mai o le aso o le a whātau tei e le sau ninga e whātau tō i nai mō lea to whinga, e sau noa ai le fionga le te o lea tuno, le fionga la au le mā le tō plante vau fosi Schmidt. O le aso le a fola sia ai ia maua le tua leo, e talia nei i le fina watu alo i o lo tu lai mo James Santua mo Fred Papali. Ia la mafua anga i te taweon te tala i tua i la ua, e ta lia i le aso e whaanga solo i la mata opu i luma le whaamasinonga. O leo toi pōma le e le whaafonga ma le sila le atunu i lunga o pengta whailangi, i le tau fio i la ua le masalumia, e lo laso o tanga le fasio tia le teitai o le kengia le coconut cartel i te tono o Vietnam. O le finaunga le li lo ia lo tu lai mo James Santua, fai malo ma tu mo Matthew le misio, o James e ere masini na te whaonga ine teimi umai moe ai, ona olona ngase, mai o se masini fo e fesoa swani lana manawa, mai na tui natu whaatasi lea tālo sanga le li lo ia, ma pepo reporti o le whaamao ninga mai le siake whaafo mai, i leha a fianga o lona soifua malo loina. Mai sa tui natu i foi whaatasi ma reporti e whaamao ni ai, e le iai ni tamo whainga James malona ainga, e sosola e se atu ma Sāmoa, sa malanga mō siaki o le tina onolo mai tanga.
Wasai nia ma whaamau nia I le vau le fionga le minister o le mtanga rengo fo numera whaamau mawina le fionga moe whaawa War Julius ma sui o kompani e lua o le KVA Consult ma le IT30 e tu watuai ia I la ua ngā ruenga o le whaatinoina lea o pepa whaamau nia po IT so tangata o lea tinu. Mai o se mata opua mai o na pāsia le whontanga le pāremene e te tau wai o na umia tangata umalavo lea tunu ia IT e whaonga ina I so o se whaamaumaunga le malo ma whaamau nia I whaamaumaunga e whaatatau I lea tangata. Mai o se whaai unga ua lua I nei tau sangatalu o na pāsia au lea whatu a whaanga solo le whaati nonga. O tana fawia, Maria tele le amatango le neiva yaso lo tātua tunu. Whasoifuia.